Umugoroba mwiza reka mbasuhuze ndetse mbahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri News Lab TV ni muruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Izi ni breaking news, nyemera ariko ubanze mu by'ukuri unkandire kuri subscribe cyangwa sabone, unkandire like tubone ko ubikunda, utanga igitekerezo. Ndifuza ko mutanga udutima muri comment, udutima yego. Okay, murakoze cyane. Hanyuma kuri like naho ndabona bizamuka, mbashimire cyane buri wese ukanze subscribe, like ndetse agatanga n'udutima muri comment. Ni nkwakuze cyane kandi Imana imuhe umugisha cyane kuko ibi bidufasha kwaguka no gutera imbere mu buryo bwihuse. Murakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo twihute cyane nkuko mubibona kuri titre ndetse na thumbnail twashyizeho, twavuze ibibaye ku ndege y'u Rwanda. Ni indege ya societe twara abagenzi Rwandair imaze iminsi itesekera cyane kuvuga by'indege byo mu bihugu byo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Mutese biri kugenda bite? Ni bukeye kabiri ariko ndeke gukabya inkuru bya bindi by'abanyarwanda, ahubwo noneho mbabwire uko biri. Ariko iminsi deja ntibaye myinshi. Turi tariki uyu munsi, turi mu mugoroba wa tariki 16. Ubwo wenda biraterwa naho n'igihe bumviye iyi nkuru, ariko aka kanya igihe nyishyiriyeho ni ku mugoroba wa tariki 16 Gashyantare 2026. Bigenze bite? Ejo bundi tariki 3 havuzwe inkuru byari byabaye tariki 2 Gashyantare uyu mwaka, bivuga ko iyi ndege ya Rwandair, ubwo ndaje mpite ninjira kubibaye kuri iyi ndege hariya i Nairobi muri Kenya, ariko reka mbanze mbibutse ibyabaye kuri izi ndege i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ariko abenshi baravuze batese bigenze bite? Byari indege ebyiri zari mu ngendo, ni indege ebyiri za Rwandair zavaga i Kigali, biba mu buryo butunguranye cyane, zihatirwa gusubira inyuma zigaruka ku kibuga cy'indege cya Kigali, aho kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya i Bujumbura. Icyo gihe ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyahise gitangaza ngo icyateye isubira inyuma ry'izo ndege z'u Rwanda mu buryo butunguranye. Ubwo twaje no kubigera tubigarukaho, ariko abenshi bakavuga bati wenda ni impungenge z'umutekano. Rwandair yagize impungenge ku mutekano wayo bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda bitabanye neza. Murabizi ko ibihugu byombi bishyamiranye, ibi byo ntago ari ingingo ngiye kugarukaho. Ariko bagenzi bari muri izi ndege icyo gihe zari bugwe ariko umunsi wo kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru berekeze Bujumbura, ariko imitima yari ihagaze, barahangayika cyane ndetse bakavuga ko batigeze basobanukirwa impamvu cyangwa se uko ibintu byari bigenze, ariko bakomeje bafite icyo nakwita urwikekwe kuko ntibari basobanuriwe impamvu nyamukuru. Ariko byaje kuvugwa ko hari uburyo ngo hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hari i Bujumbura, ngo cyari ikibazo gifitanye isano no kudasobanukirwa neza system cyo gucunga ikirere yari herutse gutangira gukoreshwa hariya kuri kiriya kibuga, aho harimo hakoreshwa ibikoresho by'Abarusiya ngo byasimbuye iby'Ababiligi. Bikavugwa neza ko iyi ariyo mpamvu nyamukuru yateye imikorere mibi. Bikavugwa ko ama GPS atakoraga neza cyangwa se ama global positioning system, ni kimwe mu bifasha indege kururukira ku kibuga mu buryo bworoshye. Ariko indi nkuru yaje gutungurana cyane, byaje gushimangirwa no kuba n'ubundi perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye nawe yaramaze iminsi ingendo z'indege kuri we zisa nkaho zimusaba kwigengesera kubera ko nawe icyo kibazo cyari gihari, ariko bigahwana n'ikibazo n'ubundi cy'umutekano cyugarije hariya Bujumbura, bitewe n'ikibazo cy'umutekano n'ubundi n'intambara ziri kubera muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko rero ubwo icyo nshaka kubabwira aka kanya noneho ni ibibaye ku ndege y'u Rwanda ubwo yerekezaga i Nairobi muri Kenya, ariko kandi hari n'ibyabaye wagira ngo ni exchanging cyangwa se kugurana. Hari indege ya Kenya nayo yasubiye i Nairobi kubagaho inaniwe kugwa ku kibuga cy'indege cya Kigali. Hanyuma ibyo byose rero ngiye kuba mbigarukaho 5 kuri 5. Ngiye kubwira
uburyo indege za Rwandair zagowe n'imyigaragambyo y'abakozi bo ku kibuga cy'indege cya hariya i Nairobi. Mbabwire n'uburyo indege za Kenya ya Kenya Airways nayo yasubiye inyuma igaruka i Nairobi nyuma yo kunanirwa kugwa hariya i Kigali mu Rwanda. Nyemerera mu by'ukuri ukande like, utanga igitekerezo, unasangiza abandi aya makuru. Ni sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair yatangaje ko ingendo ikorera muri Kenya zajemo impinduka kubera ikibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'abakozi bo ku kibuga cy'indege i Nairobi na leta ya Kenya. Amakuru Rwandair yashyize hanze agaragaza ko kuri wa mbere yari gukorera ingendo eshatu hagati ya Nairobi na Kigali zirimo rwa WB 453 cyangwa se WB 453 na WB 402 ndetse na WB 403. Iyi ndege ya WB 453 yagombaga guhaguruka i Nairobi ku isaha ya saa 6:10 yashyizwe saa 2:50. Urugendo rw'indege ya WB 402 yagombaga guhaguruka i Kigali saa 11:30 ikagera i Nairobi saa 2:10 rwo rwasubitswe. Hari hateganyijwe kandi urugendo rw'indege WB 403 rw'indege yagombaga kuva i Nairobi saa 2:50 ikagera i Kigali saa 3:30. Abagenzi bo muri iyi ndege bashyizwe mu ikora urugendo cyangwa se bimure mu ndege ikora urugendo ya WB 453. Iyi yo twasanze yagombaga guhaguruka i Nairobi saa 6:10 ikaza yaje gushyirwa rero saa 2:50. Rwandair yavuze ko iki cyemezo gishingiye ku bushyamirane bwo mu bakozi bo muri iki kibuga cy'indege cya Nairobi muri Kenya, nk'uko byatangajwe n'ikigo gishinzwe iby'indege muri iki gihugu Kenya Airports Authority cyangwa se KCAA. Mu itangazo iki kigo cyashyize hanze cyavuze ko ibi byatewe no kutumvikana kuri hagati yacyo n'ihuriro ry'abakora mu by'indege muri Kenya. Mu cyumweru gishize ihuriro ry'abatanga serivisi zijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere ryo muri Kenya ryatanze integuza y'iminsi 7 ko abarigize bazakora imyigaragambyo itewe n'imicungire bavuga ko ari mibi y'uru rwego. Iyi nteguza yaje nyuma y'uko abagize iri huriro bagerageje kugeza ibibazo bafite bijyanye n'imiyoborere mu kazi kabo kuri KCAA cyangwa se Kenya Airports Authority mu by'ukuri, ariko ntiyagira icyo ibikoraho. Iyi myigaragambyo rero byari biteganyijwe ko yari gutangire kuri 15 Gashyantare 2026 ndetse ikamara icyumweru cyose. Hanyuma ubwo nabwiye ko byabaye nka exchange, hari n'ibyabaye ku ndege ya za Kenya Airways zagombaga kuza hano ku butaka bw'u Rwanda n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Kigali, ariko ni mu gitondo n'ubundi cyo ku cyumweru byari tariki 15 indege ya Kenya Airways yagombaga kugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali isubira inyuma i Nairobi nyuma yo gusanga hari ikirere kibi. Mu itangazo Kenya Airways yashyize hanze yavuze ko ibi byabaye yavuze ko ibi byabaye ku ndege yari ifite urugendo ni KQ 470 isanzwe ikora Nairobi Kigali. Kuri uwo munsi yagerageje kururukira ubugira kabiri ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, ariko birangira kubera ikirere kibi cyatumaga umupilota atabona umuhanda neza bisubitswe. Kenya Airways ivuga ko nyuma yo kugerageza inshuro ebyiri ariko ntibigende neza, itsinda ry'abari bayitwaye ryafashe icyemezo cyo gusubira inyuma i Nairobi ku bw'umutekano w'abagenzi n'abakora mu ndege. Nyuma y'uko iyi sosiyete yakiriye amakuru avuga ko ikirere cyongeye kumera neza i Kigali, urugendo rwarasubukuwe gusa avuga ko ibyabaye byateye gukererwa kw'izindi ngendo zirimo n'urwa Nairobi Mauritius. Hanyuma kuba indege yasubiraho yaturutse ni bumwe mu buryo bushobora kwiyambazwa cyane igihe havutse impamvu ituma
gutuma itagwa aho yari igiye. Iyo bitagenze gutyo hashakwa ikindi kibuga cy'indege kiri hafi aho akaba ariho igwa. Ibi bibaye nyuma y'uko Rwandair imaze iminsi isohora amatangazo agaragaza ko ku kibuga cy'indege cya Kigali haramutse ikirere kibi, ndetse igateguza ko mu by'ukuri ndetse igateguza ko mu by'ukuri bishobora gukoma mu nkokora gahunda z'ingendo.